Son famille raison de podon chotel ibata khamazani deute que l'on helu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on de come en ta ga ko de bio me que l'on sala po ga khala ni ga tu ho Yesu kali la kwe hu la mola nya ni ga tu le mta ji bio ma Yogana lo jo aya ni yogana lo de chok pu ma ina ana ko si bala ni no me ina atuti ko lo ga yu ga tu ga ko za bi ho me ne o le tha tha ma ina atuti ko lo ga tu che do tha ja lia de yo ha so mo yo hu che sung yo za ngao ne che xiang ge ni me he lo bu tha me Prina kuma chebian itu chen en zalang de aku de neo yuan pa tha pa je ne shigune me simo petulu joga ikonge helwe e me son pao no nga aku zu le ge thelo yesu e nga lu he no nyum ma wo shwa si Eho ni shope sinyalate Petulu none ngau aku ti joy mabizu Yesu no aku nga maya nena no ngau mapa tanyame Simo petulu sampao Toe jimai ngau aku te mangeni ala ho uduji yunelao Yesu itu juga choha yo shomine aku mangena zu mapalo me no malakwe tia mangena doto lu yo shome agaga ayon onza le re gako Yesu sidu ta mine no malakwe tia mangena doto lu yo shome le eje piume Yesu ayomang aku zune jirange pekhan pema padumo ayo nuduon hojo pajo leo helwe eume nomang ngane umne he noma wo shomalo noma ngang salao sompao le kuome noma kwilwe ku tsame ajimine ena nga noma Ku lue normal sala ho sompa piu ma normal sompa ho normal sala piu nga normal aku zunega ma kwimine normal ho tiga aku zune chame normal ngang zogo umyani nga normal ummenega ma nga normal majoni enenya Zaha bolina mache mahuzea myohe wolega ayon khegelega namache mahuzea nyum gakohde noma yashiga jiume shinyao loe mna noma anani glon hunga ayani do nahashe no sombobo gako zolu Mangena sumobo tsohade Badzonzonga jolu ngena Biho tamene le ega yaga botea Yodoyon ne ya ena None bo sombo ge tsohade Aje pielu gako Biho mo Eho tamene Sombo ge tsohade None mu gako tamene Adu meneu namache eneu hwea eneu oze mineme Tijipang ajwe ya mu gako meneu hwea ayamji ga jiume Gako menenge zoza dion ayomane mle tau ga tumeu hwea ayoma yo cha cha
Myalani meneu namate ozeume. Ero jeno moi gulan bozeme. Ahe ho la kwe yuda sohadia. Ayoma ya mu je ho ma ya mu je. Eme zondo hodo ya teme. Kwina Yesu kali yo miye ayoma ene loe ajue yode yade gako meneume. Yesu a nuna nuyu o le te eme manga. Ayo gomo numa no yu ni taume. Achong iba pieneo le te ayo ma ea. Ayo adon iba pienelaume. Miye ho no do pe jo cho hao gao. Le te ayo ma ea. Ayo de jo mo sha la kwe we gao je bimo laume. Kali bien de we gao a. Miye adon gade de menelao. Miye we gao a chong ajue yamene gako adon menelaume. Ga leu gao je bada sampamiyan jacho. Abo kwita ga leu jeme. Ayo washa gao hu hanse yao kavali gojon ne yu leu me. Weu gao ja mi yeu nu khan undo lao jeme. Du buone kaponge ye ko biye chami no la me se da xue de bi de bi go la o a si mi lo la no me a du la hui a nya do do mi ye sa no ji de sa sa ji ja ho do yang ji mi de la ga ta pu ma sa khan ha wo nge ko ni chi mo mi nya la ko ta yu ni de ne chao ne dam ko ne ma ako ho ti ko lo e dam ko la ma ta yu ni de ne chao ne dam ko ne ma akha ko ho ti ko lo e dam ko la ma adu la kwe anya do to mi ye ne be ta be
的洒洒去，让活动让这明天拉嘎他不嘛，撒口哈我给个的情莫比呀，拉克他有你的呢，超呢当不呢嘛，阿卡古国。